Inggih idadane para pamirsa sareng sami ring dijeje pada melinggih megenah rahina mangkin ngelantur raris atur-atur titiang pamekas majeng ring para alit-alit utawi wolake sani sampun lintang ring meraga Yowana kan soalnya nika akeh sani nenten purun persangga bani kita tiang ritat kala wenten raris acara jagi nunas ngelungsur ala ayun yang dewasa sang meraga ring sang meraga suci peranda dani jero mangku dan berbelakang kita yang matur dede tu beli kena ke demun ni panak je ke nyuang nak loh ker nganten mukar tangkeli dah peranda ben pidan ada dewasa luwung akeh piragi titiang tan bani titiang ji tan bani tiang pe sing bisa tiang matur sing bisa titiang bahasa basita alus ring ida sang meraga sulunge tan bani titiang akeh piragi titiang penyawis kadia sapenika sani mangkin galah dahating mau tamu titiang jagi mau pau nguatur ya diasten yang tamat titiang kelintang sapu napi patut bahasa basita ngawin tenang atur ring sang meraga suci sang meraga sulinggih kadia sapenika ka pertama ri sampune raris niki anak alit siraja paling tan yang jagi nunas ala ayun yang dewasa sane patut angen gegulak sepat siku-siku sane patut sun tampa kan dan sekali atur wau angen gegulak sepat siku rikalaning jagi nunas ala ayun yang dewasa sesampun raris beda ayat tangke ring linggih ida ring gria jagi tangke ring ida sang meraga suci kadia sapenika wawan di tiang malih dan sampun ya sani pada ayat tangkel nika wenten pakem-pakem tan dados ngadag tan dados ngenyohang cokor sampun mesila tiding kadia sapenika niki mesila tiding yen rerah mesila mesila napa dan mesila kadia sapenika sab maka matan batis tan dados ngenah rikalaning jagi mesadu ajeng ring ida sang meraga sulingge nika pakem nika tata titi parikrama ning ngatur rikalaning jagi nunas ala ayun yang dewasa pemargi patut rikalaning jagi wenten pawiwahan sapun api bahasa basita sampun napak cokor di kering geria ring genah sang beraga sulingge inggih ratu peranda sani dahat suciang titiang mamitang lugra matur sisip titiang makruyuk godel nembe raris titiang pada ayat tangkir ring angganing palungguh peranda duaning wenten paridada belaca-laca titiang pakingkin titiang jagi nyangkep yang pianak titiang duaning sampun yusia lintang ring siang ngolas warsa siang ngolas tibang wenten paridadap titiang jagi nyangkep pangipun ngererah kurenan rabi kadia sapenika dahating pernah meledang raris ratu peranda ma paisa ala ayun yang dewasa mangda wenten angen titiang gegula sepat siku-siku sane patut siwi emban titiang emas pengandi kedua pianak titiang sane muaster niki yusia sampun nintang reng siang ngolas jagi ngamet wong pawesri saking banyak niki sane muaster puniki sepisane yang sampun dahating pernah meledang raris satu peranda mau paice ala ayun yang dewasa kadia sapenika sepisan titiang ngelungsur nunas pemargi manda dahating pernah meledang satu peranda jagi ngas tawang aci titiang ritat kala jagi ipun munggah panigraha widi utawi pawiwahan yaning nika mau biar kala san dani jero mangku yaning sampun munggah mau jaya-jaya pani geraha widi sani puput sekadirin den pasar majantan sampun ida sang meraga sulinggih sani sang meraga suci nah jatuh sampun nika ka pertama mamitang lugra motor sise titang jagi ngelungsur sani patut pemargi manda titiang nenten ke biar paran ring pondok titiang ledang sehingga peranda mapaice ala ayun yang dewasa kadia sapenika sepisanan sampun matur ring eder peranda manda dahating pernah meledang mugi-mugi sehingga peranda nenten muput ring genah tiosan mangda presida raris sehingga peranda nuak manah titiang
mangda singgih peranda sane muput indek upacara majaya-jaya umpawi munggah yang ketah ke bos dan di jaban napi ada nata berdur nika sampun mejanten sampun ide sang meraga sulinggih kadia sapunika napi nyawe se man kenten ya de tengten mawayan putus sapunika nah man kenten ali-ali rasa keledeng saja ni kita ngenten ide deng wacen sapunika wenten sane ke surat untuk tasra Bali wenten ring kalender kenten ring ukur-ukuran pikir ampura pisan ditang akeh aja panggil ditang ide berpatokan pada kalender gitu. Sani atur yang ditang itu dan ini mejantan sampun sering wacen ditang panggil ditang itar kala jagi wentenan pawiwahan wenten sani tendados kemariang dan sampun ida peranda ini tanggal mone luwung dan enang dan ampun keledeng sajaan kajang klion pasah rangda 3 dan namun ni ke sampun Porwani Purnama tilam ni ke sampunang kemargian kenapa malih medaging semut sedulur kan kadiasa ni ke kocap ila dahat dan ide mangken sarledang pakayun ide sang meraga peran sang meraga suci ide peran one kayang nenen mone luung pemargi di keledang ni kentan sampun ampun ya kentan tapi malih onge tanggal kuda ni ke becek tanggal mone nah indek ke muput acara made nggih titiang sampun semanggam titiang je muput mereka kentan sampun pernikahan ida peranda sampun ampun kedata mintan sampun gegulak sene patut ke gamal ni ke ringsang sene jagi medue karya mobil kala mewidi widana sampun mintan gegulak sepat siku-siku ni ke angin patokan emas pengandikan ida bisa landadi nak metiosan ni ke ya diaston sekadi titiang upami uning titiang sanicen ten dados margiang sakemon sekadi atur yang dadi ten bisa metiosan ni ke tetap raga medue sang meraga dwi jati sang sani meput ngamargiang put gala meraga sulinggih meraga suci ni ke patut margiang ni ke mantan tan ake matur-matur malih sampun puput ni ke mantan je tan ake tan ni ke mangken engkadang tapi malih bahasa-bahasa tapi malih ni ke nah wenten malih akeh mangken nak campah ni ke yen dados tunas titiange majang ring para pamiasa ritat kala nunas dewasa napi je wenten karya pelebon karya penilaman ngamet pinet bebosan alaki dan pati rabi niki paling dan mangde nyih nayang raga bakti sing meraga sulingge cara mangken makte batas pejati megagapan napi je saroledang pikayun nika becek mangken sampun nang jak memogol ritat kala jagi nunas pemargi ring ida sang meraga suci sira malih nyuciang ida mentan diraga sareng sami ida tan yang pikarsa kayang nenen nunas dewasa ngapa nak kene ngapa tan ida raga manggen nguna dike ngelogika kan bakte gagapan apa je sida antuk upami wedak kopi gula wowohan kedai pejati apa je sida antuk nika suksemani iraga ritat kala jagi nunas pemargi ala ayun yang dewasa nika mantan nika raga bisa guna dika pajang ida sang meraga sulingge sampun campin ida kena jak memogol kan megagapan kan nuntang ni bisa nggih kadia sampun rien kirang langkung tun luluweh doh ring sang sane muasta sampurna sekadi tetap titiang nunas ring sang meraga wiboy lingi sastra sang meraga widagde pascat ataupun mibar tan wenten manah titiang jagi nasikin segara nyagra winengu sang meraga wikan sane uningin titiang nika sane patut margiang sakimon deresta desa wang wacara metiosang sakimon saking titiang manut solong titiang newek rien sang kaning tamat titiang kelintang ya nirgamayang titiang sikian titiang puniki tamat titiang kelintang puniki saat maka ya nirgamayang titiang melalui kadimeru tanpa apit surang titiang nyerwadi sakimon kedah mana titiang nudut mana titiang mangde dedane sekedek-kedek sampun uning pemargi nak mamadik kadia sapun nika yang ngwetanang penglukuan kawin lari sapun api yang nunas dewasa alu universitas peranda sapun api nika pun pakam-pakam ni nggih kadia sapun nika rien ampura pisan nika nggih maka perlinan yang ngatur maka wasana yang ngatur puputang titiang ngatur para mesanti ngiring om santi nggih